Makiaria hingo ya mbitika cia mubira wa volleyball cia base yetu njera-ini ya King'ong'o, anyiti itemi mubira uyu nimaugite wagi nginyanagia wa iharo ni gitumi kimwe kinene na kiria gicungiriria muthako uyu gucoka na thi. Mbitika ici na iria ni cia kugeria kuriukia mubira uyu, timu ya base yetu irakaragire timu ya Afraha na seti 3 gwa seti 2 mwena wa arume, guko mwena wa airetu Young Spikers kuma kaunti ya Nyandarua irakunika timu ya King'ong'o Prisons na seti 3 kwa 1. No nyende wambere gucokeria base yetu na organizers yothe ni undu wa gwiciria undu to cio tono wa gukiria youth. Sisi kama Young Spikers tumecharipu at our level best. Tumekuwa tu nilikuwa naihimiza timu yangu tuende covering, tuende blocks. Wagi wa iharo ni gitumi kimwe kinene gicungiriria mbitika icio guthakirwo kiharo-ini kia njera ya King'ong'o. Kocha wa timu ya base yetu Kameme akiuga ati ni giconoko kuona mubira uyu uria ucokete na thi. Ukiangalia national team tangu zamani wakati akina Cuban na wengine kulikuwa wanatoka Nyeri. Kwa national team ungepata at least minimum of 7 players kutoka Central. Lakini sasa as we speak inakuwa hakuna kwa sababu ya the challenges. From here I can see there's members from GSU have come and said like there are some players that they can take to the bigger teams. So it's also a big platform for showcasing the young talent. Anyiti itemi ni moretie kuhanyukio na kureka gwa kiharo kia Ruring'u, makiuga ati undu uyu ni uhingiriirie muno makiria mathako ma mbeu njithi. Imwana citu ni ciurite muno na joy. Na ulageria gucigira ukaigwa mundu ni orira naku. Ukaigwa mundu ni orira joy na tungihoya muno. Mathako mekirirwo na njira muno nginya macukuru-ini mathako macokio. Ta unaona macukuru manambiria gucina ni kwaga activities. Ugie na sports department nene ni itikire onayo becha iria heagwo sports imwe ikarumwo igatwarwo volleyball.